Tala Fou o tala mai Ausetalia la Radio Samoa. Wala patai mai le tau tupe Ausetalia o Jim Chalmers i le au whaita avale e aona si la fia o le ato e si tia fo i le tau o le penisini e meise o na o vesinga o whaatele na pea isa sa e tu te tonu le Middle East. Pa mai Chalmers, o wa ia si tanga i le tau o le suau, mai e o na fianga mo le au whaita avale ma ainga e whape fo i community Ausetalia ma so o se baenga lava o le lalolangi. Toi titi tasi vai tolo le sua u le larangi e maua mai sa e tūta tonu, ma sa yeisi na wha maa venga i nei vai yastaruai, na wha ata waire penisini i rei titi ane i le ruatala i le lita, pe i tai lalo vansa nei, o le ato e oso mawalunga fo i le tau wha avao malo, ia ma o le awa ia fo i a fianga ia i le atunu, o le amata i tūpea lai le ACCC, i tau le penisini o lo wha atau nai, ia wha mautino o lo sa o na wha atino i au o nanga i le atunu. O loo whangasaro nei le suenga leo le whaalawlawa na tupu le waweawa na leila i le whaai tua Melton i Melepone. Whaamanua li aisa tangata ina ua tui e se tasi se iturau i lumo se whale i Marina Drive i Melton. Pai mai leo e tolu sunua tau sanga o le li na afia ma o loo i le whanamai mo tong fitinga. O loo whaatino le suenga leo le no whanga na tupu ai le whaalawlawe taro sanga ina ni se si da fia ni whaamtaranga i le mata upu. Ele o ta ua mai le ripoti pe ua maua le na whaamanua li aile ua afia a lo whaataria le ungo suenga. Ua whaamania mai le pāre mio le atunu o le ato e whaawau le avenato le taumafo le ula i saina le whaai ungo le tausanga nei. O le saunoanga le pāre mia na whaia mai Laos le olo iai nei le Asian Summit i le mai o le la talanoanga ma le premio saina Li Jiang ina ia ave sea sa sailungo le ula. Whai mai Albanese o le onu sai lava e whai ai. A ua whai loa fo i li pote le 9 News o le toeta tala la leo le maketi whafo mo le ula mai Ausetalia e le tau mate le a siti ai fo i ma le tau a wā o le a tele le mana onga mo le tau mawhale nei mai maketi whafo. O se tala fia tele le nei mo i la tau o lo whea ngai ma le au onanga o le ave natu i whafo o le ula. Wa atila na lata le whai titia o ai Tala Fou po o student loans a le whai tau miliona o tangata Ausetalia ina ua pāsia le whai taunga o se pili whaatatau le mata upulea i le maoto sui i le vasa nei. Pai mai pea ma le 3 miliona tangata Ausetalia o lo iaino no ngā tupe nei ma o le pili la o lo whaatara noina o le debt relief bill a le Labour a whai ai pāsia le senate o na otomeki leo na abe ese le ATO vai ngā tupe tala whengai mai ai Tala Fou i lato e anga waa. Sauno le minista wa o ngai se whataitainga o le atulanga a whai o stangata ua whaau a eisa na ai Tala Fou pe luas pulua no afe lima se lau, no no winga, pe a male afe luas se lau e ave sea mai lana no ngā tupe i lalo whainga whaavai fau ia pe a pāsia. Mo i lato sa tutongi peana no ngā tupe ma ai Tala Fou o le ato e refund ia ia lato tupe a ngai ia lato tustupe. Pai mai le minista i se pepo whaamtaranga o tūra lata lava i le avesea mai le lata le 3 piliona o tupe maina no ngā tupe le siria ma le 3 miliona o tangata Ausetalia. Tala muli, ua whaailoa e se tasi o alo Samoa o whiriwhiri le tofi kapeteni o le toa Samoa, Jerome Luai, o se whaaloalo mawalunga mo i le tofinga o tuinatu e meise le tāua ia te ia o Samoa. Whatalanoanga le rita alo le ABC na ia whainoa ai le mai au se fulua na ta'alonga mo Samoa i lalo taita inga le sa avea mo moma kapteni le au, Junior Paulo, o le atau mo whaia whaatumu se evaia ma o se tūranga mawalunga mo ia. O le vasa nei u whaalauloa ai le au le ri whaia onga o Ben Gardner, o le amalanga ta amilo le United Kingdom, ma u whailo fo i rurua i teimi leo le awhetau iei Samoa ma ene langi, taru mai le semi-final le ipo le langi le lua lua, na malo ai Samoa i ai e luasfufitu luasfuruono. E le o avanora li o Stephen Crichton o no tuatuangia a o le au o whiriwhiria e au fiai marita alo e toa whaa sa tausinio i le sainga sempino le NRL na se ima vai atu nei. O le whaingana nao tala mai Ausetalia mo le nei fo i vai aso wala u whaafonga mai tau na iamanuia tere whea au matiu te mga aduenga foi mai se le whaamana tuina o le asosa o le whanau i le asosa mua. Whaasoi